Hello and welcome again to the Ministry Gifts. Talofa lava ia toe tali umai le nei aso lua mulimuli o le tatou pokalame po le tatou mataupu o le mea alofa mo le galuega. This is Harold Ritter. We're in our second week of studies on the subject of the ministry gifts. Ia o Harold Ritter ngai ia o loo o le tatou vai asolona lua nei o le tatou mataupu o le mea alofa mo le galuega. Our study is from the book of Ephesians and from 1 Corinthians 12. So let's go to Ephesians chapter 4, verse 11. O le tatou mataupu ia o tatou mauautuna mo mua Korintos fulua ia ma le Efeso e fa. So ela lau tusi le Efeso e fa fai pusuma le tasi. You know, the gifts are mentioned here in a list that we'll read in a moment. O le lisi la o ilunga o le tatou notes o le a whai ona whai tawina atu I taimi pupu lava. So, but it doesn't mean that we divide them up, okay? We divide them up to study them. O tatou vai ina whai ona o ina I tatou. But people can actually stand in more than one office. Ai mawhai e tangata ona whaonga ina lona soifua I le sili atu ma le tasi le ofisa po le valaaunga o valaau I e lima. For example, prophet and teacher very often are combined. Reo le whataita inga o perfecta ma le whaia o ngai tele o taimi e ngā lue whaatasi mea I a mene, e ngā lue whaatasi mea ne e lua. And often pastor-teacher is combined. E le ngata fwoi nā o le whaiwhi au ma le whaia o ngā, e tele whea ngā lue whaatasi. So this will become more clear as we look at the examples from the New Testament. A tata wawa ai e lai le whaataita inga I le whea ngai fo. Ia e whaingo o le a whaaso solo lava na malamalama I tātou. Let's start with the scriptures. Ephesians chapter 4, verse 11. It says, He himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. O lo whapea mai ai, I le Efeso e whaasu maltasi, na ia tuina mai foi nisi e whai ma apostolo, o isi e whai perfecta, o isi foi e folofola le tala lei, o isi foi e whai ma leo atoa ma o au. Equipping of the saints, this is verse 12, for the equipping of the saints for the work of the ministry, for the edifying or building up of the body of Christ. Whai pusuma lua ina ia whaatoa ina aile au pa ia la tau te whai aile ngā luenga au auna, ia tina aile tino keriso. Verse 13, till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So tolu whai mai, te ia tātou o atu ai, te ia tātou o atu, o I tātou umalava ma le loto ngatasi le whaatua ma le iloa le lei o le alo le atua, ina ia whai matangata matua, ia o I le fua o le ua matua, e te tau ma le tumu o keriso. And let's look at our parallel passage that's found in 1 Corinthians chapter 12. Sila lai lesi e tātou mauolo I le mua Korinito suma lua. You know, again, we divide them up to study them. Pea no whai atu o tātou vai ina o ofisa ina I whai ona o ina. In 1 Corinthians 12, verse 28, at the end of the chapter, it says, And God has appointed these in the church, first apostles, second prophets, third teachers, and after that, miracles, the gift of healings, helps, administrations, and the variety of tongues. Il whai upula e lusu ma le walu lata le iunga o le mta upulo whaapea mai ai, o whaatuina fo I le tua I le kalesia e mua apostolo, o lona lua o perfeta, o lona tolu o ao, pitoane I ai o e whai wavenga, I le mea alofa e whaamalo lo ai mai, o e fisosoani o taitai o ngangana ese. So today we're going to continue looking at the office of the apostle. Au nei lao le whaauaun tātou wawa ai le ofisa o le apostolo. And of course, the apostle is the one sent by the head of the church, literally sent out on a mission. O le apostolo la pen tātou tala noa ina, o le na awina atu e le taitai po le ulu po le ao le kalesia, ina ia whaataunu uina se mea po se misiona. This is a specific assignment. You know, God sends specific people to specific places. O le
o le mea mautinoa ma le mea whapitoa lea, ua au mai e lea tua mō tangata whapitoa nei. For example, I know a pastor that's in the city of Moscow, Russia. E pela wata inga i e le whaiwhi au te iloi o I Moscow I Lucia. And before he went there, and I believe he's an apostle sent to that nation, sent to start a work there. A ele I malanga la o ia I Lucia, o talitonu o ia la apostolo na a wina atu o ia a matarenga luenga I o. But before he went there, he was a traveling teacher here in the U.S. A ele I malanga la I o, sa whai o ia mawhai a o nga e whi malanga ai I nei Amerika. I heard him say that he had preached in over 2,000 locations during the years that since he started in ministry. O whaalongo I whi mai pe ova male lua fe ia no foanga na launga o ia a ele I malanga atu o ia e whai But sometimes God will change our assignment as we mature and as we enter different seasons of ministry in our lives. O le pele la taimi a o tātou whaasol solo na o tātou matutua. O le winga o le tala matua whaale anganga po se mea fo I lea o lai te whaamaoni e te whailo I lo so I fuanga I le olanga nei. E piki e le atua I tātou I nāma whaanga I tātou lana wala. Let's look at Acts chapter 13 for a moment. Sirsila I ngā luenga sfutolu. And we see the famous apostle Paul was in the church at Antioch. He was a church member in Antioch. Lo tātou vavae I le apostolo Paulo ia manisi o tangata o le kalesia I Antioka. And notice it says here, this is Acts 13 verse 1. It says, now in the church, O lo tātou vaae I le ngaluenga sfulma tolu fo I mo mai. Sa I le kalesia. now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. And then it names 5 people. Fe mai sa I le kalesia I Antioka nisi perfecta ma'oa'o. It said there was one Barnabas, one Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod, the Tetrarch, and Saul, who is later called Paul. Lo whapea mai sa I le kalesia I Antioka nisi perfecta ma'oa'o Pānapa, ma Simeona ua ingoa I ani Keru, ma Lukio le Kurene, ma Manaena sa tausia whaatasi o ia ma Herota le tupu, a toa ma Saulo sa mua ingoa sa muriai o na ingoa le ia Paulo. So that means that Paul initially was in the office of either a teacher or a prophet. He was one or the other, or possibly both. Ia e vavaai e lai I wholinga mai, na iai Paulo penga ngā lue Paulo I le ofisa a le o le profeta, o le whai a onga fo I pe mwhai whai o ngā lue o ia I ofisa umane I lua, mua. And then in verse 2, it says, they ministered to the Lord and fasted, and the Holy Ghost said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Ona o mai lel whai upu e lua o lo whapea mai, o la tō au na I le li I mana pongi, ona whetalai mai leo le ngangpa ia tutofi ia moa o Pānapa ma Saulo, I le ngaluenga o wala awina ai I la ua. In verse 3, it says, and when they had fasted and prayed, they laid hands on them and they sent them away. Ona ana pongi leo I la tō matatalo ma whaae o la tō lima ia te I la ua, ona tu ina atu ai lea o I la ua e o. Praise God. Amen. So we see here that the Holy Spirit sent them, and men and women recognize that call. Olo e sila I ina awina atu e le ngangpa ia I la tō, e le ngata I nā au lo o mawhaifo I ona I loa e tangata ma whawhine o le ngaluenga. I le wala au le atua I lungo tangata nei. There's always a man side of the calling or natural side, and there's a supernatural side. E iai le tu wha le tangata po le wha lalolangi o le wala au, e iai fo I le tu wha le anganga po le tu wha le atua o le wala au. As we mentioned last time, there is the gifts of the Spirit or the supernatural abilities that come with the office. E le tala e pe ono ta ua mua I le sia tato vasenga. O mea alofa nei ale anganga e o mai whaatasi ma ofisa nei e lima ina I mwhai ono whatau nuunga luenga. So I told you about the man that went to Russia.
so he was pastoring. Actually, he was a teacher in America. Then he pastored a church in Latvia. Pe ona o whai atu i eile le whaiwhi aulea na malanga I Lucia o ia sa whai mo whai a onga I Amerika. And then he was called to go to Moscow. Ona wala awina leo o ia e anga I Moscow I Lucia. Yeah, he began to have a much broader influence. He began to affect other ministers. Ona mata leo na whai o ia ma wha manu ianga I isi fo I au na lea tua. He started a church. He started an association of churches. I ona ia amataina leo le lotu ma amata ia le mafutanga winga e o mai e lotu ese. He started television ministry in Russian. Na ia amataina ia le ile ngaluenga lea wha le teknolosi e fia ia meio TV, televise. Yes, many people received the Lord because of that television show or television ministry in Russia. Ono maua leo to tele o tangata ua talia ina Yesu e ala ili por kalame le lungo televise. So he was sent and he went. Amen. Ona awina oia, ona malanga atu lea ma awina atu oia. What a privilege it is to do anything for the Lord Jesus. O se ava noa maua lunga, pe a maua se ava noa e whai e se mea mo Yesu Keriso. Amen. Amen. But the root word for apostle, the root word of apostle is apostolos, Greek. Ole upu e leni na amata ile upu apostle, ole upu na apostolos. And again, it's the equivalent of the naval term for the office of admiral. E palengi pe tūlanga tutusa pe whaingofie ona avatule whataita inga le whamatala inai. O le tangata fo I le taita ia le fuawaa o le autau. So we see this in the New Testament. O lo tātou sirsila mai loan me nei whainga fo. That they take a word that's very common in the society, and they adopt it into the Christian and give it a Christian meaning. E tele na lato na whaonga li whainga fo ia whataita inga o mea le tutupu I le teimile nei ile societe le tātou te le teimile nei ona whaonga le whai ia winga whaaleanganga fo I leia. It's like the word ecclesia, that means the church. It's the ecclesia is actually a council, a ruling government in a local area. Pela whataita inga o le upu ecclesia o le upu ekalesia o le upu lea o taatelea I le teimilea I le whainga fo. And that's what Jesus said, I will build my ecclesia. I'm going to build my ruling body in local places. Ona whai mai leo Yesu o le a o fausia la le ecclesia po le ekalesia po lo utino I no whanga ese. And the ecclesia was common people who came together for the reason of overseeing the area. Aolo tātou wawai lai I o le upu ecclesia po le upu ekalesia o lo o mawhai ona tātou maua I no whanga ese fo ina e o mai whaatasi tangata. So what we see here is that the Lord Jesus has taken a word, apostle, applied it to himself as sent from the Father. Lo tātou wawai fo ilai I o lo o whaangaina Yesu le upu apostolo e whaongai nai o ia na awina mai ele atua. That's Hebrews chapter 3, verse 1. Jesus is an apostle. Ile tolu whi mua lo whamtale nei o Yesu o ia l'apostolo. But he also called other men, his 12 disciples, and sent them out as apostles. Na ia wala awina fo ile sito o sfulma lua. Ele ngata e whai mono so o na ia awina atu o ila atou o apostolo. And so what's the purpose of apostles? It's to expand the influence of a government to new areas. O le ala le whaamoe o le apostolo, o lona whaamoe o le whaalauteleina lea, po le amataina o ni mea o le malo I no whanga fo. So what government are we talking about? We're talking about the government of the Lord Jesus Christ.
O le ale malo o lo tātou talanoa, i o lo tātou talanoa i le malo o Iesu Keriso. So we're talking about apostle, and again, the word missionary is not in the Bible. O lo tātou talanoa le apostolo mo tātou maua i le upu le misionari, e le o se upu e maua i tono le fionga le tua. But let's look at this 2 Corinthians 12. What are the signs of a true apostle? So e lau tusi le lua Korintos fuma lua, la tātou vava ai i o ani mea na whaasinoina mo le apostolo moni lava. A true apostle has characteristics, and we'll see them here. E iai a mionga po o fōlinga, e tauna fōlinga ma iai le apostolo mo i lava. Let's go to 2 Corinthians 12:12. It says, "Truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs, wonders, and mighty deeds." Ai na whaia lava whailonga o le apostolo ia te o tau i le ono sai uma, i whailonga, ma wavenga, ma mea mamana. So very important here is the perseverance. You know, sometimes it takes a while to get things working. O sile mea tā ua lava i le wala au lea, o le mea fo i le o le alualu, po le whaamalosia, po le tūmau whaauhau. Ina Yeah. iam whai ono whatau nuina mea. You know, look at on the screen here. There's a picture of a plow. O lo e wawa ai mai, o lo iai le ata i lunga o le tātou screen lea, pe fōlinga me se ata o se palau pe se wil paelo. A plow is needed to break up the ground, to break up like a field that's never been plowed and nothing's ever been planted. O le upu lea palau po le mea whaingaluenga le tirisila tuai. E whaingoa ina fo i lea o le upu Samoa e peise suoto sina, o le mea na e a suoto sina ai le uluai i le ele whatoa uluai o le a uluai tutoina. When we think about plowing, remember our list of Ephesians chapter 4, verse 1, or verse 11. A e mawhauwhaula e le palauina po le suoto sinaina, o na e mawhauwhaula e tātou mau au tū i le Efeso e whasfu matasi. So notice apostle is the first one on that list, and also the first one in 1 Corinthians 12:28. Ia e malama i le mea lea o le apostolo, o le ofisa muamua le Efeso e whasfu matasi, o le ofisa muamua fo i lea, i le muamua Korintos fuma lua valu. Well, what does that mean? You know, why would that one always be the first? Ai se ai ala i ono muamua lava le apostolo. Does that mean that God puts apostles on a pedestal and they're up above everybody and they're the most important office? O le winga ea ono utano o le tua whaamuamua le apostolo o na sili ana ia isi ofisa uma. No, the apostle is like the tip of the plow. It's the first one in. It's the first one to go and take new territory. Le ai e le whape sili le apostolo e peo ngai ngā o le maka o suoto sina, o ie mua tuia le ngaluenga, o ie mua whaapuina le ele, ma amata i lona ngaluenga fo. If you ever get to know some apostles, you'll know that there are some hard-headed people. A whai ai te fia malamalama i mea ta o le apostolo. Ie e kei loa i kama ulu fui ngai e malo ala to ulu e kukua mo ngaluenga po le wala au. Apostles would make good rugby players. Amen. O tonu a apostolo e kaunga makama i on kakalaka pilelei. Amen. Because they're going to plow in. They're not going to give up. They're going to break up new ground and take new territory for the King of Kings and Lord of Lords. O tangata nei o lātou e pei o le pito i luma o le maka suoto sinaina o lātou e mua tuia le ele mua i whai ar ngaluenga. Another way to think of an apostle is like a doctor, or what I would call a general practitioner, a general doctor. Ia pe mwhai ona o whaingoina o le apostolo e whamtalaina i se fōmai, po se fōmai fo ilea iana nā fōmai. Amen. And so he's not so much a specialist, but remember the apostle is like the thumb. E le whaapea ona o ia o se fōmai whaapitoa sirisiri. Le ai e mangkua fo i o le apostolo lo whamtalaina o ia o le lima matua. And he can touch all the offices as needed. E mawhai e ia ona pai atu I ofisa uma pe amana o mia ona pai ai. Okay, so let's pretend that an apostle goes to a new city, a city that has no churches and no Christian influence.
Tatou mafaufau la whapea a, tatou mafaufau. O le ua alu la apostolo i le ai ele o iai se lotu ele i ai mo muaskerisiano. You know, just going back to medicine, when a doctor is a general practitioner, he's not a specialist in eyes or ears or feet. O le fōmai fo ilea ta tele fo ilea. E le iei se vaenga whapitoa e le lei matua, le lei ei o ia a, pe o whaatita inga ele o ia se fōmai whapitoa o mata, ele o ia se fōmai whapitoa o vai. So he'll refer you to a specialist because he'll know something's wrong, but he's not a specialist. So he'll refer you to someone who can really help you. A e alua ila le toenga fōmai le o lana mea lai whai. E fisosoani a oe, ona ia awina leo oe le fōmai o lana ngaluenga tonu ale na e whai, a whai o lo vai le whale tonu. A e latula le fōmai leo, on whai meila ia lea. Sau e te alu i le fōmai leo te iloa, o ia specialist i le vaenga tau vai. You know, so someone who's truly an apostle, they don't work alone. So stangata apostolo monia, e le ngaluenga na o ia. They work in teams. They have other people around them, other ministry gifts around them. O tangata apostolo moni lava, e le ngalue na o ia, ai isi ofisa po o isi mea lofa o ngaluenga, i ona au tafa, e langolango ina mga lue whaatasi maia. Amen. They see the plan. They see the blueprint of God. E mawhai ona lato I loa atu le awivi o le finangalo o le atua. And they bring a team with them to accomplish this settling of Christianity into a new place. Ona lato o maia leo le au po le timi ina I mawhai ona whaataunu uina pe whaato atoa le finangalo o le atua. So let's say an apostle goes into a city. When he first enters into the town, Pela ona whai atu tato mawhawhau I le apostolo la na mua I alu le I se no whanga. Ona ia to au whale atu le I se taulanga. when he enters the town, he works as an evangelist and he preaches the gospel so people will get saved. Lana mea lai mua langa whai pe alu I se no whanga fau. Na te tamo whai e tā la I le tala lelei, ma la aunga le tala lelei, ina ia mawhai ona whaola ina mua tangata. He'll look like an evangelist. He'll have signs and wonders that demonstrate what he's preaching. O le a ia mua I ngalue pe o le afo, o le whai evangelia, mai loa I ia ngaluenga ma vavenga whailonga o le a muli mua. And it also attracts attention to the message, like Philip in Acts chapter 8. E pe ona tā ua le tama leo Filipo I le ngaluenga e valu, e na te au maia le pe whaatosina ina mai tangata I le whiau o le tala lei. Now, when he's done preaching, now he has a group of new converts, so he starts a church. A o ia whaia la ngaluenga lea launga, ona maua lea o ia o se whaapopotonga o tangata wa li liwina bon tangata o whaolaina. O inala e amata I lo le lotu po le kalesia. So now the apostle starts to look like a pastor. He settles in with the people and he loves them. Sa amata la o ia o le whai evangelia, ale wo o mai o ia o le whai whiau. He settles in with them and he begins to live with them and love them. Ona amata lea ua nofo o whaatasi ma I lātou, ma awa o ma alofa ia I lātou. Then after some time, he'll begin to give them doctrine and, meat from the word of God. Ile o alwa ila ile taimi lea, ona amata lea ona ia whawhanga ia tangata I mea ano, ia ma fausia ni mata upu e whaamautu I nai loto tangata. So he begins to enter the office of teacher, where he can give the systematic teaching of the word of God. Ona amata lea ona ia ngai atua ngai le ofisa o le whaia o ngā ma amata lea ona ia o ina, whaamai o ia mea o le wala au le atua. Even later, he can step into the office of prophet and begin to touch and proclaim things by inspiration. Ia muli ane la, ona mawhaifo ile ia, ona paipe tango atu ile ofisa o le whaia o ngā maamata loa, ona ia wala auina mea I soif elenga to soifua tangata o le wala au le atua.
perhaps word of knowledge, word of wisdom. Pe o le upu o le malamalama, pe o le upu o le poto. He will correct spiritual excesses or false doctrine in the church. O le sifo ile ana ngaluenga o ia nga ke whasaoa ia mata upu siri se po tal tonunga se mawhai ona ofi mai tono lotu. Again, the apostle will touch all the different offices that are in the fivefold ministry. E pe ona ofai atu o le apostolo o ia le mawhai ona pai I ofisa ese I te tono o le vala au le ale atua. So I know a man. He was a Canadian. He's actually French Canadian. O te lolesta maloa o ia o le falani kanata. So he went to the west side of Canada, like Vancouver side. Na ia malanga I le tu sifo o le pitonu o le Vancouver o le taulanga o kanata. And he became a Christian. I think it was through a Full Gospel Businessman. He became a Christian. Ona vea ile o ia mkersiano. And for about a year, he was in the church of Benny Hinn's brother, Henry Hinn. O pea male tau sanga na iai o ia ile lotu a le uso o Benny Hinn o te malo ino ia Henry. So the Lord sent him back to his family in Quebec, which is on the east side of Canada. Ona toi awina le tua o ia ile tu I sasae ile mea na halatu ai pol mea lo iai lona ainga I kanata. He had 8 brothers and sisters, or 7 other brothers and sisters, and his mother and father. Ia lo ia lona ainga to valu so mo to fafini. So he took his wife and him, and they came back, and one by one, he led every member of his family to the Lord. Ontoi foi mai le malo to lua la tu ainga. Mo fa solo loa tai to atasi ona fa olaina ia tangata lona au ainga. Now you have a small church. You got about 10 baby Christians. Ia ona mau ai lea ia lewa to valu ona uso mo to fafine ma ona matua to lua. Ia lewa amatai I male lotu I le to asfulu ke siano lo mo. So first he did the work of the evangelists. He preached the gospel. Mo mua na ia whaianga luenga al whai evangelia na ia la aunga tala lei. Each one was born again. Ona whaolaina leo I la tau tai to atasi ima nei. Actually, God showed him how to speak to each one. He gave him supernatural message for each person. Wana whaali e le tua le whiau whaale anganga po le whiau fo ile tu wha supernatural ina I mwhaiona ia launga I whiau ese I tangata tai tō tasi olo na inga. So then he started a church. Ona amatai leo le lotu. And then he became a pastor teacher. I ona whai ilo o ia mawhai whiau mawhai aonga. He began to train up this young group of believers. Ia mamata ilo ona ia o tau wina ia tangata tal tonu fau nei. The reason I know this story is like 10 years later, I preached at that church. Ai se au te ilo ele tala leanga muli ane e tau sanga e se fulu. Talun tupu mena na ulaunga ile lotu na. Amen. Amen. And he's truly an apostle because in his church he raised up 2 leaders. O le mea moni lava o ia o le apostolo ono o totono lana lotu. Na ia au maia pena ia fausia I lunga pena ia o ina I lunga ia tai e to olua. And one of them stayed and pastored that church, and the associate pastor went to a city 1 hour away and started another church. O le mea lana tupu na ia whaia le lotu le na. Na ia whaia le lotu le na, ona ia au maia le makole ni ina tangata nei to olua. Ona nofo leo le sto atasi e vaai le lotu na, ai au wina le si sui fai au. E fai au le si lotu pe a male, I tu la le mamao mai le mea o iai le lotu le mo mua. Let's look at this scriptures, 1 Timothy chapter 2 and verse 7. So ela lau tusi le mo mua Timoteo, ta upo e lua foi upo e fitu. Amen. Amen. 1 Timothy chapter 2 and verse 7, it says, Paul is writing of himself, and he says, I was appointed a preacher, an apostle. I'm speaking the truth in Christ and not lying, a teacher of the Gentiles in faith and truth.
Fe mai Paulo le mta il foi upu fitu na to fia o mole nei mea. O le ta lai ma le apostolo, o le upu moni o te whai atu ai a Keriso, o te le tala pepelo, o le ao o nu ese i le whaatua ma le upu moni. So notice that an apostle, just like Jesus, is preaching, teaching, and healing. Amen. O lo tatou iloa I o le apostolo e peo Iesu Keriso e ao e launga e whamalolo. That's the basics of ministry, that we should be preaching, teaching, and healing. O fe auto mua le na o le vala au. O le launga ao ma le whamalolo. Let's look at 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. So e lau tusi le lua Timoteo mta upu mua. 2 Timothy chapter 1, verse 11. Fai upu sfuma le tasi o le mua Timoteo e lua. It said, A o le lua Timoteo mua. so Paul says, I'm appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Fe mai Paulo ua tō fia ia o le tālai, ma le apostolo, ma le ao inu ese. You know, Paul knew his assignment. He was sent to the Gentiles. E sila fia lele e Paulo lo na wala aunga, o ia o leo au ina atu mo le monu ese. And he established churches among the Gentiles. Ona ia amataina I leo e ka alesia ma lotu inu ese. That's what apostles do. They start new works. O mea na e whai apostolo la tō mea whai amataina ngā luenga fō. So, you know, Ephesians was written to the church he started in Ephesus. Yo o tusia I o na ave le tusia Efeso lo ave ai ia tala o le mea le amataina o ngā luenga ina I Efeso. Amen. You know, Corinthians was written to the churches that he started in Corinth. O le tusia Korinito o lo tusia I tusia ave I le kalesia Korinito. Colossians was written to the church at Colossae. Ia o le tusina kalasia o kalatia o lo tusia umaia ia tusia ave I le kalesia kalatia. But I wanted to emphasize again, you know, that an apostle will have supernatural equipment for the job. O le tusia Kolose na ave mo le kalesia Kolose. A o le apostolo o lo e iai fo ia upenga o fa upenga ina ai. He will have whatever gifts are needed to get the job done in pioneering the new work. Po a lava ia mea whainga luenga, po upenga I mana o mia ona fausia ai pe a mataina ai le ngā luenga. So he made Second Corinthians 12:12 said that the apostle would have signs, wonders, and mighty deeds. Ile lua Korinito e fulma le lua o lo whapea mai ai. O le apostolo e muli ta I ai whailonga. Ia mamea mamana. Those are the power gifts. Yo o mea alofa na e ta o mea alofa malosi po mea alofa le mana. Mea alofa mamana. 3 gifts that do something. Mantua foi mea alofa foi e iwa o le angangpa ia e tolu mea alofa e whaia se mea pe whaataunuina se mea. That's the gift of healing, the gift of special faith, and the working of miracles. O le mea alofa o le whaamalolo mai, o le mea alofa o le whaatuatua whapitoa, ma le mea alofa o le whaivavenga. Let's look at Acts chapter 4, when the apostles were sent out right after Jesus' resurrection. This is Acts 4. So e lalau tusi ngā luenga e wha, ina ua maea ona awina e Yesu, ona fioa e Yesu I le langi, ona awina atu lea o le au apostolo. So in Acts 4 and verse 29, Ngā luenga e wha luas fuma le iwa fo yupu. you know, here's the apostles and they're praying, they're saying, Lord, look at their threats and grant that your servants with all boldness may speak the word. O lo te talo I lau so whapea mai o le nei, le ali ia e sila I lo lato whamatau mai, ma ia e foa I mai I au auna, ina ia lato matua tau tala I laua fionga ma le whaamalosi. Amen. Notice the word goes first and signs follow. O ia e vava ai le I e mua I le upu, e mua le upu, ona muli mai lea o vavenga mwhailonga. Verse 30,
by stretching out your hand to heal, that signs, wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Mai I le whaaloaloa mai o lo a au e whaamaloloa ai, ina ia whaia fo'i o whailonga mawawenga I le suafa o lau au auna pa ia o Yesu. There's power in the name of Jesus. Amen. E iai le mana I le suafa o Yesu. Amen. Amen. So these signs, this, I believe it's to attract attention to what God is doing. O whailonga nei, o te taritonu lava le whaamoemoe o whailonga nei, la tō te whaatosina ina mai tangata I mea e mawhai e le atua ona whai. Now, in each of these ministry gifts, we're going to find someone in the Bible who shows us that office in action. O lo tātou o fisa nei e lima, o le a tātou wawai e tangata ese I te tonu o le tuspa ia, e ali mai ai le whaongaina o mea alofa nei I te tonu o le ngaluenga. So what we can see here is that Paul, the Apostle Paul, is the example of an apostle that we find in the New Testament. O le apostolo Paulo, o ia la lea o le a whai mawhaataitainga o le tūlanga apostolo I le whianginga fau. But let's look at 1 Corinthians 2, because he talks about himself in respect to Corinth. So e lana tusi le momoko ni te lua o lo o ia whamatalaina ai o ia I le ekalesia I Korinito. In verses, I'm going to read a section here. It's chapter 2, verses 1 through 5. I le mta upu e lua o le momoko ni to fa up momua o le lima. Now, brethren, I did not come to you with excellent speech and wisdom declaring the testimony of God. Ma yo au nei fo I le au soe o te le o aluatu ma le sili o le upu ma le poto ina ua o aluatu ia te otou I lo uta lai atu ia te otou le mau le atua. But I determined not to know anything except Jesus Christ and him crucified. Awana tonu lo manatu o te le ilo se tasi mea ia te otou tau lava o Yesu Kiriso o ia lava na whaasata roina. He's talking like an evangelist there, because the message of the evangelist is Jesus Christ and him crucified. Olo ia tala noa whaale whai evangelia I le na awa o le whiau ia Yesu o le whiau na o le wha evangelia ina o tangata. And verse 3, it says, I was with you in weakness. I was with you in fear. I was with you in much trembling. I le whai upula e tolu whi maina o iai fo ia te o tau ma le vai, ma le matau, ma le ngatetetele. So he wasn't doing it in his own strength. God was helping him to do the work. Lo tato wawaaia I ele I whaia e paulo ngaluenga I lona malosi a o le tua na I fsosoani a te ia I le whaataunuina o ngaluenga. So verse 4, it says, and my speech and my preaching was not with persuasive words of man's wisdom, but in demonstrations of the Spirit and of power. I le whai upula e wha o lo o whamatalaina I ele I sauni atu fo I la upu, ma la utala inga I upu ma lie o le poto o le tangata, ai peitai o le whaasino mai e le anganga ma le mana. You see, Paul was a word and spirit preacher. Amen. O Paulo lo tato wawai I o I o le whailaunga o le upu ma le anganga. Amen. Amen. It said in the demonstrations of the Spirit and power. That's the gifts of the Spirit. Fe mai ai peitai o le whaasino mai e le anganga ma le mana o mea alofa na le anganga. And that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Mai ina ia le yailo o tou whaatua tua I le poto o le tangata a o le mana o le atua. Amen. Amen. So people have to keep their eyes on him, not on the man who comes to town. E mana o mia e tangata ona tau laila la tau vaai I le atua a ele o Paulo le na sautono o le taulanga. So let's look at this slide for a moment. Paul was a preacher, an apostle, and a teacher. E tatou vavaai le tatou notes ngai lunga le tatou screen o lo tatou vavaai o Paulo o I o le whailaunga o le apostolo o le whaiaonga. Yeah, and he was either a prophet or a teacher at Antioch. Ia o ia foi pe mawhaiwhuna o whapea atu sa perfeta mwhaiaonga le kalesia I Antioka. Brother Hagin, who I consider my father in the faith, he said, Ia o Brother Haken o te whaia ua o ia o ia o lo tamai le whaatuatua.
He said that he was 24 years in ministry before he stood in the prophet's office. Na ia whaapea mai e lusu whaona tausanga I te tonu o le wala aua le atua, whaatoa whaonga o ia perfecta. And so Paul had everything in the natural he needed. Na maua e Paulo mea umalawa e mo o mia I le tūlanga whaaletino o le wala au. Acts 22 verse 2 and 3, it said he was bilingual. He had a Roman passport. He could go anywhere in the Roman Empire. Ia ile ngaluenga lua whai upu e lua ngai tolu o loo ia le upu le nā wana maua lana tus folau e mawhai ona ia whelua I no whaanga nei. He had a skill that was portable. He could go anywhere to and work. O na ia te ia le poto po le malama e mawhai ona whai malanga I so se mea mawhai ngaluenga ai. He could make tents anywhere, and so he could go and work and build the church. E mawhai o ia na whai malanga I so se mea lava mawhai ngaluenga ma amata I loa se lotu. How do you spell ministry? Whawheona I se pela ina le ngaluenga. In English, it's WORK, work. Ile whaapalangi pa sa pela ina le upule ministry o le WORK ai sa pela ina ngaluenga mela nai manga I el Samoa sa o ale le ministry ale tua o le ngaluenga ale tua ina ngaluenga ngalui. Amen. Paul was a worker. Amen. O Paulo la o ia tangata ngalui. And like we said, his work was very foundational. Let's just look again, 1 Corinthians chapter 3, verse 10. So ela tusi ile mumuko nito e tolu fulul foi upu o lo tato loa o Paulo e ngalue pese fai whaavai fo ile amataina se mea. I told you about the man in Canada that he's no longer in French Canada. He went somewhere else. No fai atu ia te o tolu tangata lei o I Kanata o ile o tolu no fola I Kanata e ele mea fo leo malanga ai. But the work he started is still going. Au le ngaluenga na ia amataina o loo whaawau pea lava o na fai. And that is a characteristic of a true apostle, is their works continue and continue and continue. O amionga na mulmeo le apostolo o ngaluenga na ia whaia e whaawau pea lava. And the people that are leading those churches now, they don't ever talk about him. Ia o tangata ia e kalesia nei taimil nei. Na to te leto e tala noa ia te malo le na mataina. That was 25 years ago, and nobody saw the hard work that he did 25 years ago to establish those works. Pea maluasu lima tausanga taluai na ia amataina le ngaluenga ai le ai masiksi o tangata le olo lotu taimi nei o lotu ia lua na malama ile ngaluenga fita ma le whaingata na whai esta malo le amatai. So 1 Corinthians 3:10, it says, according to the grace of God, which was given me as a wise master builder, I laid the foundation and another is building on it. Let each one take heed how he builds. E mai whai upo se fulu mumuko ni to tolu whai mai Paulo e tusa male alofa o le atua na fo ina mai a te au e pei o se au tu o tu funga e poto na o tu o le whaavae o le tasi fo I olo o a tiae a ia taito o tasi ma whai tete pe wha pe whea o na tiae. Verse 11, amen. Verse 11, there's no other foundation that anyone can build on except the Lord Jesus Christ. Amen. Whai mai whai upo sumal tasi a wae le ma whai se tasi o na tu o se isi whaavae I le ua uma o na tu uina. Ole keriso lavalea. So unless the Lord build the house, they labor in vain. A whai elea tia ea Iesu le fale, ia ngalue fua ea tia. After a while, an apostle will realize his work is done. E umiala se taimi, ona mawhaile la apostolo ona ia iloa, wa umawhaile ngaluenga. Because that's the nature of an apostle. He's assigned to go to the new territory. Nanga fo yo le natura le nao le apostolo o ia na wala awina e alu ino fuanga fo. So look at Romans chapter 15, verse 20. We're talking about Paul now. So elala tusi le Roma es fulu lima. Romans 15, verse 20. E lo se fulu.
Paul says, I'm making it my aim or my target to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I should build on another man's foundation. E mai Paulo ai whaapea ona o loto malo si ta la i tala lei I mea sa le ta ua ai le suafa o keriso ina ne I o atiae I lunga o le whaavai o se tasi tangata. And, Paul talks about in another place, he says, I want to go to the regions beyond you. I want to keep going to new places and start new works. E te mau ai fo I o lo I eile nau naunga ta malo o Paulo fe meu te mana o te alua tu ino whanga fau. Te mana o te alua tu ino whanga fau. Ia maamata inga luenga fau. He wants to go where Christ has not been named. He wants to go to a place where there's no knowledge of Christianity. E mana o Paulo e angai atu o ia ino whanga e le ai ma se malama anga whalkerisiano iai. Amen. Let's just go over, just to finish, let's go over the signs of an apostle. Tato angai la I whailonga o le apostolo. So the apostle has outstanding spiritual gifts. O le apostolo e mwhai ona maua maia ia mea alofa le anganga le nei tūlanga ese. He has a deep experience with God. He has a direct call from the head of the church. E maua le la mafutanga lo loto ma le atua. And he is able to establish churches. Ia e iai fo le malo si anga e mwhai ona ia amataina pe whaavaina pe fausia ni lotu. And he can provide the spiritual leadership because himself, he's a mature believer. Ia mawhai fo I ona ia fausia ina ia ni tai whaaleanganga malolosia wa o ia le apostolo o le tangata ua matua whaaleanganga. Let's look at 1 Corinthians chapter 9, verse 2. So ela lau tusi il momoko ni to iwa fo po lua. Now, obviously, this is a big topic, probably bigger than you realized. O le mta au pule ne e ese le tele o tonu e tele atu na ilolo ma fau I to inga tele e mta au pule. Amen. So 1 Corinthians chapter 9, verse 2. Moko ni to iwa lua fo yupu. He says, I am not an apostle to others. O lo whapea mai ia Paulo. He's writing to the church in Corinth. O lo ia tusi lea le kalesia I Korinito. But I am an apostle to you, for you are the seal of my apostleship. You are the proof or the certification of my apostleship. Whai mai Paulo tu ia nisi tangata. O te se apostolo lava ia te o tou. A wā o le whaamau whailonga o tou I loo apostolo I le li. We say the proof of the pudding is in the taste. You gotta have the goods. Ia ole whaamau whailonga ina. Po le whaatali tonu ina, po le whaamau nia ina lea. Ole mea lea, e te tau ona sauma mea le lei ole mea. So Paul said, hey, I'm the real deal. I established this church. I'm a real apostle. Mai Paulo, e tau te ilo le lei a ula apostolo mo. O a ule nga amatana nga luenga nei. Not that Paul was bragging, but he said, my ministry has fruit, and you can see the fruit of my ministry. E le whapeo mita pe longo vi Paulo. Le ai al tala Paulo mai. Hei o ale fua mea te whaia. O le ei fua o la unga luenga le whaia iloa ioa o la apostolo mo. And, Paul was actually very humble. A o Paulo I o le tangata e se loto mo alalo. Because anyone who's used a lot of God will become very humble. Ai se ai whai ele tala le loto mo alalo Paulo. So tangata lava e te le whaonga ina ele atua o le tangata loto mo alalo. Because they realized it's not them, it's God. God's doing everything. God's doing the whole thing. Leanga I loa I lato, ele o I lato. Walanga maa fuanga lau kele ma te le mea wo whaia. Ono le atua o lo whaia mea umalava. Amen. Let's look at 1 Corinthians 15, verse 9. So ela lau tusi le mua Korintos fulima for upu eva. Paul said, I'm the least of the apostles. I'm the smallest. I'm the least important of all the apostles. O lo sau noa I whaapela apostolo Paulo ve mai awa o le au pito I titi o le au apostolo.
He said, I'm not even worthy to be called an apostle because I was persecuting the church of God. Mai elea o ngā ona ta ua wa o le apostolo a wana o sa wa atu i le ekalesia a le atua. It's interesting that God took someone who was tearing down the church and made him a builder of the church. Ese le tā ua ia pēa ia ese le mālia i le vaavai ma le whaalongo o le tangata na ia whaaleanga le ekalesia a le atua ana toi whaonga e le atua e whau aila na ekalesia. I believe we're going to see that more and more in these last days. O toi tonu o le a tele taimi le a tātou vaai ai mea nei i le taimi muli muli. That people who are causing great harm to Christianity today will later be preaching it and expanding it. O tangata na te lelo latou whaaleanga i le tautonunga kerisiano o le ato e whaonga e le atua o latou te whausia le tautonunga kerisiano. We're almost done here, but let's go to Galatians chapter 1, verse 17. So ela tusi Galatia mo mua foi upo sumal fitu. Malo le on sai, malo fa malosi. It says, nor did I go up to Jerusalem to the others who were apostles before me. This is Galatians chapter 1, 17. But I went to Arabia and then again returned to Damascus. Ile Galatia mo mua foi upo sumal fitu. Lo fa pea mai ai. Did you say Galatians 1? Galatians 1:17. O te lei alua e loa fo i Yerusalema i e na mua i apostolo i a te au ai peitai na o walu i arapi o na o toe fo i lea I Tamaseko. So other apostles recognized him. Other people saw the grace on his life. O lo tātou wawaaia I iai tangata na lato I loa le wala au po le anga waa I lunga o le soifua Paulo. And these other apostles, they recognized Paul's leadership in terms of doctrine. O isila apostolo ia na lato I loa atu le tūlanga tai o Paulo I winga I lana mata upu sirsili po lana o onga. Because apostles are very concerned about proper teaching and proper doctrine. Ai se aleanga o apostolo tangata nei ese le ano I lato I le sao o onga ma le mata upu sirsili tel tonu I tangata. Look at Galatians 1:6. I know we're covering a lot, but we just got to get it in, okay? Ia suela tusi ile al foi upo ono al mta upuna. Galatians 1:6. It says, Paul says, I marvel that you're turning away from him who called you in the grace to a different gospel. Ile foi upo ono le tusi na Galatia. O lo fa apea mai ai o wofo ina ua fa apea ona vave le liu ina ese. Li liu ese ina o tou ile na wala awina o tou ile alofa tu no keriso ai fa asanga ile tala lei ese. He said that this is a gospel. It's not another gospel. It's a false gospel. Ele o se sila tala lei le tala lea. Le o le tala leanga po le tala po e whaion wham tala ina pea o le tala le lei whaasise po le tala le lei pepelo. So Paul was a foundational apostle. He was laying the foundation of New Testament doctrine. O Paulo la o ia o le apostolo whaavae o le whiangainga fau. You can see this here. There's different classes of apostles. People always wonder if there's apostles today. O lo e sirsila mai ai lai I o lo o iai a vasenga ese po o tūlanga ese o le whaiva o le apostolo. So this is the last slide for today, by the way. But let's talk about this. Ia o tonu ia o le tātou vasenga muli leo le asol nei. Ia o i o le tātou slide muli leo le asol nei. Ia e whai o tātou tala noa le mea nei. Where did Paul get his teachings? Where did Paul just make it up? O whiana maua mai e Paulo na o onga. Na ia whatoa whausia na o onga? No, let's look at Galatians chapter 1 and verse 11 and 12. Le ai sirsila lai le Galatia mua whai upo sfuma tasi ma suma lua. But I made known to you, brethren, the gospel which was preached by me. It's not according to man. This is not something made up by man. Le mai Paulo le whai upo suma tasi le au soe o te whailo atu ia te o tou.
e le whaatatauina I tangata le tala le lei sa tala I ina atu e au. O le tala le lei lea e le whaatau I tangata. O e le o le tangata na amatai. Verse 12, it says, I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through revelation of Jesus Christ. Mai awa e le I maua lea e au mai se tangata e le ia o ina fo I au. Ua na ole whaalinga a Yesu Keriso na o maua ai. And he got his teaching, or his what we know as New Testament doctrine, directly from Jesus and wrote it in the letters that we have today. Na ia maua mailana o onga pen whaiona o whapea atu na ia maua mailana mata upu sili tonu lava e ala I le whaalinga mai a Yesu Keriso o lo ma whaiona o uina I tātou taimil nei. Yeah, there's about actually like 25, 26 people in the New Testament called apostles. Ia e pea ma le losu lima losu mo le ono tangata I le wheangainga fou o lo wala auina o apostolo. And in one respect, there's no more today. There is apostles, but there's no more foundational apostles. Tala noa tula ma le anganga whaaloalo lava e tau atu ai e iai apostolo I le taimine nei ai le to iai se apostolo whaavae pe o apostolo iana iai o lo ta ua le tuspa ia. You know, so foundational apostles would be like Paul, James, Jude, those that wrote the epistles that established doctrine. O apostolo whaavae la o la tau nei o Paulo ia malau so o Yesu. La tau nei na tusi e na tusi ia. There was also, so of all the different types of apostles or classes of apostles, the number one is Jesus. O lo tātou wawa ai la I tuu whaavasengaina o le whaiva le apostolo, o lo iai ia le numero mo Yesu. There's only one Jesus. He's in a class by himself. O Yesu lava I toa tasi lava ia I lunga le numero tasi. He was sent by the Father. Na awina mai o ia le tama. There's nobody sent by the Father anymore. Everyone is now sent by the Holy Spirit. O ia na awina mai le tama na ona o Yesu lava na awina mai le tama. The 12 apostles were sent by Jesus to go into all the world. Io apostolo la to suma lua po so o Yesu na awina atu e Yesu e o atu inu umalava lolangi. Let's look at Revelation 21:14. Whaalinga e lua suma tasi suma wha. You see, there's just some wrong teaching out there that apostles don't exist today, but they actually do. Ona I elta to nunga se sele felwa nei, fe mai ele o to yengi mea ta o ngi apostolo. There's no more foundational apostles. There's no more apostles of the Lamb. A ole mea mo I mana o mia o le tātou I loa, ele o to iai ni mea ta o apostolo whaavai, ele o to iai fo ini mea ta o apostolo ale tama I mamoe. But this fourth category is where today's modern apostles, they're non-foundational apostles. Ai o o iai apostolo le taimil nei, o apostolo le ia e ta ua ele o la tau o ni apostolo whaavai. So all apostles fall in one of these categories, but all the apostles today are in the last category. O apostolo umala e ta o apostolo. O apostolo uma o le vai taimile nei o taimi muli e palasi I lalo o le tūlanga lea o le vaenga lona wha lea o le whaawasengaina o apostolo o la tau e leo ni apostolo whaavai. Amen. So this is a beautiful passage. We'll finish with this, Revelation 21:14. Ia la wha umatu I tātou I le maumanaia lea whaalinga e lusu maltasi su wha. So in 21:14 it says, talking about New Jerusalem. O lo tana noa I le Jerusalem fo. This is when God creates a new heaven and a new earth. We all get a new place to live. Ona fo ina le tua langi fo ma langi fo ma o uma mea tātou te nofo ai. So the holy city that God, an eternal city where God, Jesus himself will live. O le ai fo le ai fo ma le ai pa ia o le a fio ina ai Yesu. It says that this city has 12 foundational layers, and they're all made of different pearls or stones.
O lo fai mai e sefulu ma le lua ia vaenga ese fai mai e fai I maataua ese. So the 12 layers, it says the wall of the city has 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Fai upo suma le fa fai mai ua I le pa fo'i o le ai o whaavae sefulu ma le lua. Ua iai fo'i ngoa o le au apostolo a le tamai ma moe to sefulu ma le to lua. This is a real thing. It's really, you're really going to see it. We're really going to live there. O mea nei, o mea mo'i lava o le a tātou waha ai, o le a tātou no nofo I fo'i nofoanga na. You know, I hope today that you've enjoyed our overview of apostles. I mean, in the next hour, we'll talk about false apostles, and then we'll go on to the office of the prophet. Ia, o taritonu lava o sosoani tātou mta upu nei lo malamlama anga lo ofisa la apostolo. Ia o leisi la I tu la po leisi vasenga, ia o le a tātou wa ai loa I le ofisa o le perfetta. Amen. So we'll see you in the next video. Ia tātou tu e whiloa I leisi tātou vasenga.